inkuru yabaje abanyarwanda benshi batandukanye ubwo umurambo w'umusore w'umunyarwanda uburundi bwangaga kuwuha igihugu cy'u Rwanda. Inkuru yababaje abanyarwanda ku buryo bukomeye cyane, ariko amakuru meza ahari noneho nuko uwo murambo w'uwo musore we Rusizi wari waheze mu Burundi wagejejwe ku butaka bw'u Rwanda. Byagenze bitewe reka mbageze inkuru yose ko yakabaye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi bwatangaje ko umurambo w'umusore witwa Musirikare Obed wari waheze mu Burundi wamaze kugera mu Rwanda, ndetse ko ugiye guhita ushyingurwa tariki ya 24 Ukwakira 2025 nibwo uyu musore wakiniraga ikipe ya Muganza Training Center ikina mu cyiciro cya gatatu mu Rwanda yarohamye mu mugezi wa Rusizi arapfa ubwo yageragezaga kwambuka ava mu Rwanda ajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukina umukino wa gicuti. Umurambo we ntiwahise uboneka kuko watwawe n'amazi. Abo mu muryango wa nyakwigendera baje kumenya ko umurambo wa Musirikare Obedi warohowe n'abarundi ahitwa Buganda, bawujyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ubuntu i Bujumbura, ndetse ko abarundi banatanze itangazo ko uwakumva ari uwe yazajya kuwufata. Tariki ya 27 Ukwakira umuryango wa nyakwigendera, inshuti, abayobozi b'umurenge wa Bugarama n'izindi nzego bagiye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi biteguye kwakira umurambo wa musirikare ngo bajye kuwushyingura kuko nimva yari yamaze gutegurwa. Ubwo bari ku mupaka bategereje ko umurambo ubageraho, ndetse bari kuvugana n'ubuyobozi bwa komine babwira ko umurambo uri mu nzira uza, nibwo bakiriye amakuru ko bihindutse ko umurambo utakije, kuko ngo polisi y'u Burundi yasabye ko umurambo usubizwa inyuma hakandikwa inyandiko zisobanura ikibazo. Umuryango wahise wandikira akarere ka Rusizi usaba ko akarere kawukorera ubuvugizi kugira ngo uwo murambo ushyingurwe mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama nabwo bwandikiye ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura busaba ko uwo murambo wakoherezwa mu Rwanda, ariko burinda bwira umurambo utoherejwe. Tubagejeho iyo baruwa yanditswe n'umuryango we ubwo basabaga ko uwo murambo habaho ubuvugizi, uwo murambo ukazanwa. Iyo baruwa yagiraga iti: Bwana, twebwe umuryango wa nyakwigendera Musirikare Obedi witabye Imana ku wa 4 tariki ya 23 z'ukwezi kwa 2025 atwawe n'amazi y'umugezi wa Rusizi ubwo yajyaga muri Kongo gukina, kubera ko nta byangombwa yari afite agaca mu mazi. Nyuma yo gushaka umurambo tukawubura, twaje kumenya amakuru ko watoraguwe mu mugezi wa Rusizi muri zone ya Buganda ajyanwa kuri clinique yitwa Ubuntu yo mu gihugu cy'u Burundi. Mwadufasha kuvugana n'abayobozi baho kugira ngo batworohereze kumubona tubashe kumushyingura. Murakoze kudufasha. Bamwe mu bagize umuryango abasinye kuri iyi baruwa ni babiri. Uwa mbere ni Ntibangumugayo Elias akaba ari se, ndetse na nyina Baruguriyiki Marta akaba ari mama we, nawe yashyize umukono kuri iyi baruwa. Ni ibaruwa batangiye bashyiraho imyirondoro umuryango wa Musirikare Obedi, umurenge wa Bugarama, akagari ka Ryankana, Bugarama, ku wa 27 z'ukwa 2025 nibwo iyi baruwa yanditswe. Yari yandikiwe bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama, umutwe wayo wari ugusaba ubuvugizi. Nyuma y'ibaruwa rero nk'uko twabibabwiwe, akarere ubuyobozi bwandikira u Burundi kugira ngo barebe ko uyu murambo wakoherezwa. Ni ibaruwa yanditswe n'umurenge wa Bugarama nk'uko banditse bavuga ko bandikiye bwana buramatari w'intara ya Bujumbura, Burundi. Ni ibaruwa yari ifite umutwe ugira uti: gusaba umurambo wa nyakwigendera Musirikare Obedi kugira ngo ushyingurwe. Bagize bati: Bwana, nshingiye ku ibaruwa y'umuryango wa nyakwigendera Musirikare Obedi
banyandikiye kuri uyu wa 27 z'ukwa 10 2025 basaba ko twabakorera ubuvugizi kugira ngo uyu murambo ushyingurwe mu Rwanda. Muri make nk'uko umuryango wabigaragaje, uyu Obedi tukimenya amakuru ko yatwawe n'umugezi wa Rusizi kuko yagiyemo atazi koga, ariko mu by'ukuri ntitwabasha kumubona. Nyuma nibwo twakiriye amakuru ko umurambo we wagaragaye mu gice cy'igihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko umurambo watoraguwe ukagezwa muri zone ya Buganda muri clinique Ubuntu. Bityo tubandikiye tubasaba ko mwadufasha uwo murambo ukagizwa ku mupaka wa Ruhwa, hanyuma umuryango ukawuhabwa kugira ngo ushyingurwe mu Rwanda, aho umuryango wateguye kumushyingura. Umuryango ukaba wifuza kumushyingura kuri uyu munsi kuwa mbere tariki 27 z'ukwa 10 2025. Murakoze, ndabishimiye. Ndamyimana Daniel, umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama, niwe wasinye kuri iyi baruwa. Bikaba byaramenyeshejwe bwana Musitanteri w'Komine Bukinanyana, bwana umuyobozi wa zone ya Buhanda, bwana polisi communale wa Bukinanyana Burundi, bwana umuyobozi w'umupaka wa Ruhwa, bwana umuyobozi w'umupaka wa Bugarama Rusizi. Iyo akaba ari ibaruwa yandikiye ubuyobozi bw'u Burundi kugira ngo umurambo ube wagezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umuryango we wari wanamaze no gushyira hanze gahunda yo guherekeza Obedi, nk'uko banditse gahunda yo guherekeza umwana wacu Obedi kuwa 27 z'ukwa 10 2025. Kuvuga ngo imihango yo kumushyingura yari yamaze gutegurwa, amasaha yose nyine bamaze kuyashyiraho ko bagomba gufata umubiri ku mupaka wa Ruhwa hagati ya saa 4 n'igice na saa 5 n'igice, bijyanye na gahunda bari bahanye n'abayobozi b'u Burundi, ndetse bakaba baragomba gusezerera kuri nyakwigendera mu rugo rw'ababyeyi ku Muganza Gakoni hafi yo ku Munara, gushyingura ku irimbi rya Muganza, gukaraba muri sale ya Paruwasi Gatolika ya Mashyuza ku Muganza. Nuko gahunda yari yifashe. Amakuru nyine twababwiye meza nuko mu gitondo cyo kuri wa 29 2025 nibwo umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yabwiye itangazamakuru ko umurambo wageze mu Rwanda. Ati umurambo bawuduhaye saa 4 za mu gitondo, ubu tumaze kuwakira, ugiye guhita ushyingurwa. Nyakwigendera musirikare Obedi yari afite imyaka 31, yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba n'umukozi w'uruganda rukora sima rwa Simerwa. Ngira ngo rero murabyumvira ko umurambo wamaze kuboneka ndetse ukaba ugiye gushyingurwa nk'uko amakuru yatugezeho abitangaza. Ubwo bishatse kuvuga ko uyu munsi tariki ya 29 umurambo wahise ushyingurwa, aho n'ubundi bari bateguye ko wagombaga gushyingurwa nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru yose mu kubeze mubane natwe. Ndabakunda cyane.